The ambulance Chief of Army KRF ng puak. Abagile ni Unau Pa Pu Janggin Baite sile nama dengan gin tak maya kumsot tak na ela sepik tak nunga ni pucunga ela ebak diam sana cung Ganhin kung na dumakisa lai na dumakisa mama zikin I block sung tung I tak na cungin dekat Kangvai Buin don na hun sana kimanga jenahin hun so lo tak pakmat kanomo jenahin Kangvai houthei le pundum abak pundumo mau ko masapen ito nun Kangvai houthei puna pu zo zo le YVA Kangvai unitin pundum puna hun emat kitin ito nun amaw temi ko masale pen thana YVA Kangvai unitin nga len la YVA Kangvai unit zole YVA P lungdai phai unit ama wa khozam ki ditiu YVA B lungdai phai unit on punane ni ta nga get kin tong a kilo ta ko kong ta ting to loi serin Gancha yang mun khada sun film dance ka belle mi hulu dance mi ta nga at sa panghen lang ko hizong le a kilo ta ko ke ka hay loi si ni po film dance a kilo ngalong ta Ganhin kino Ganhin Kau sabar macam kecil. Doon niya drum. Apa tuh? Ayo, kino Ganhin pa Unau Pa Pu long pera gitsene atel ali khawan chu ko nga zelo akitsoi lo it's what wow kino ta what that kilo pa chu what nei kam humilang nei otno ta ta ba ahile pile tilhu ka hiya so ke hi umlo ka so pinyan na hi zuai ke upai ka bol ke kating akin ka kun tizu ka tawe katin na tayo janggin na sa pan sikalay na Nó khô tông à? Nó khô là gì nhỉ? Cái khô thì cái thập lắm ngoài rồi, sẽ khô này. Sa pangkat subat mun la kha utlo ai ku da be ta ga ba lo so khai do lo ne ji so pi ka kan si
อันสุดพิธีสุฮัมฮิสไลก็จะไปหาเหตุจิตตะปูนปีสุก็มูดวลาจะไปเสียahile kazi la se hiti hiti lo de hita tin umit iti ta je sun kyo agele ki yung kumlen ami tham khat ahi pe na chu le kazi ko ma chu ko umding akichai to ka kazi ko ma chu ko umding ahile kani ni hona ka poi hon ting long sa man do ahi tin do kong ka ge le ama boi tong le ka cha te hi ka cha te kanau te ama hoเป็นคนดิ่งเดียร์ละจนยอมจนกนวดก่อยahile akitsaya hita koi hita kitsaya helgin dan to chilki bol dan in the low akisu no dan so akitsaya ka gela hita ahile hata azu komna azu ta azu kaple hilonga ko ahile kasi azu in som lakat na 11:54, 55 kitchen Mrs. Ahokile. Phaicham pilay sundan. Nalita sundan yung doon at tinalay nakale kahidam nalay kayo kaging lato inagaw kayo kasi yung pinahile hindi anak ko hindi ito na sisi ito ang kakubawaan ako nagtawid ay lagay ito na tatli ko ba day tatli bin ako po kay no may po kung kayo sung ibigam ta kung kaya kasi ito nasobi ba kasi agam nalayat kaya ito kung ito ito ahiin sukunong kaya amahuan do ahi obi lain ko ako hongin ay intel to isu to ahile isunga lupong isunga lupinga ko ipo boy bang selin lupse ta in nasopi kahi ahile in mo hi ot bin hiti to kati le pat ko hongin si inti pat so ka honle ngai le kamit mo akazi tu aki bol baba ngai gat sa wo ay sangat sun kati kami ay kita itu dito nagkati na muna kita sun ay lo sila ang gay po ang tao having po binagyo ko ito say namin iwan sun kaopo na ikati namin isang letuni kasi yung tingin mo atiwag itang mga lahi ko ito kasaan sa ina nayan so tayo kaimang po dito hintin ahile katuhan kilsukin ito kasingtan tentang ito silbiya datang kating ahile ito ahile tamakat kahin ko ito silo sawa sa iyo kati kasi pasayipat sa hipuin palungyal zong bang lo hong kai dewa dung dia lung ti ta dia la til hi ahicet set dia la ahicet set saving izong long bo lo ding lek chia lek thu long bo lo ding ti kai ko ma he phat sta in a sei ki se jin phat so ai ki cha bang cha da ma hi a chi in so le kai ko hu how si nào te ho hi ti le ni to sa thi na ai na ma ko na ma sa pe so ka pan la ra the wan san so ko la ban ho mi to lo so ya se da ka in to ni in ti so ni kasi in ai so dan ai ta sam dan so tu ni ai da ha wa hi ka be na ka dam sunga kacate kanate hibe kurso dante ti ai ta lai ti ke kilai
sulalin. Kapan Phaicham na sa atin. So, kasi yung tingnan yung panding isang nalit. Nagtuwa doon ay, dalawang aking singin. Tumutulong lang mo, ingay namin. Nagkuha, ngay namin ka. Kalungsit, wala. Ang sitwayente, sule. Naute Phaicham. Sule, ko'y hibin. Mahonzo. Ingay lubin. Kasi suli ako nung po. Thongtin. Kasi, ingay Phaicham. Tulabi ahile. Kosumi ahile. Houthei pa ahile. Sule. Kautemi ahile. Sule. Padang-dam. Ihin. Zizaw siya ho. Nang huwag sa winsang pagkipan. Tuhin ko in. Sule mo itin. Pina. So, udah na ako sa Phaicham. So, siyang natsungsiwa. Sinasobi pa kasi ngayon na. Kakasit na. Bagyan thei na ho. Nang ho, anong na ho. Itsihin na ho. So, sila buwan sa tsuwa. Na-avail na kipat ko kahit sa hintin. Yung yan siyang patay ko. Ito sa iyo yung kahit ako. Isang niya kahit sa iyo. So, hong tsok sila. Siyang lahat yun. Lahat na kimo ganun lahat yun. Sa hintin. At kasi ko zaidam pa po sa ito. At piyan niya tayo. Iso na ho. Itaasat lang ho. Totoo mo so. Zaidam. Phaicham ito siya. Ang lal pa. Kasi ko. Zaidam ka ito.